Ajde bre, Jana, ne zezaj, upali svetlo. Što da palim svetlo? Znači da palim svetlo kada je Srbija u mraku. Što? Moramo da radimo. Što da ja radim kad Vučić ne radi. Gotta say that recently we have opened accession talks with EU and I think that we made a lot of progress for Serbia and of course dare to say that we do work hardly. Dragi gledalci, naše pitanje za vas ove nedelje je da li se slažete sa izjavom Branke Prpe da Vučić istinito laže? Ostavite vaše komentare below. Poštovani gledalci, ćao, dobrodošli u drugo izdanje Srpske internet emisije. Ove nedelje pripremili smo 3 zanimljivosti za vas. Prva zanimljivost, otišao si, zakon dono nisi. A to je povezano za 2 ključne osobe koje od narednih izbora neće biti u našoj skupštini. Po medijskim spekulacijama. Prva osoba koja po spekulacijama beogradskih medija neće biti od narednih izbora u Skupštini Srbije jeste Nevena Džemović iz Nove Srbije. Sada ćemo malo da analiziramo njenu personu. Se podsjetimo njenih početaka. Ovo je jako interesantan outfit. Da, sviđa mi se. Ovdje si vidjelo, ovo je kao neki foreshadowing na njenu budućnost u Skupštini. Vidi se da je uvek bila patriota. Tačno, da. A sada ćemo čujemo briljantan govor u Skupštini. Jesi, uključeni se. Reč ima narodni poslanik Nevena Džemović, izvolite. Kontaktirali su me veoma zabrinuti roditelji čija deca borave u dečijem vrtiću Petar Pan u ulici Jove Ilića. Dakle, veoma blizu Fakulteta političkih nauka na kome se nalazi pomenuta antena. Dakle, pitam, da li je pomenuta antena opasna po zdravlje ljudi, a pre svega dece? Mislim da je ovdje bitno, ja kad sam čula ovo prvi put, mene je tu najviše iznenadilo činjenica da ona zna da čita. Možda samo zna da uči napamet. Da, ili možda naučila da ispadne kao da čita napamet. Moguće. Ona je pokazala jedan znatan uspeh razvoju u svojoj karijeri, to moramo da poštujemo, emancipacija žena na prvom nivou, a šta se dešava na drugom nivou? To se dešava sa Ivicom Tončevom, koji je također jedan od licitiranih da neće biti posle izbora u Skupštini, a Ivica Tončev je jedan džentlmen. Galantan čovek, koji je najlakše... Često se pojavljaju u naslovima. Tačno. Često se pojavljaju u naslovima, a ko me nije poznat, evo da pročitamo par ovako najbitnijih naslova, poslednjih naslova koje su se ticale ovog mladog gospodina. Prvi je, savjetnik Ivica Tončev će volontirati u vladi radi uštede. To je patriotizam. Da. Pa potom, Tončev ima diplomu Megatrenda, a ne Građevinskog fakulteta, kako je ranije tvrdio. Potom, Dačićev savjetnik Ivica Tončev prikrivao imovinu. I ono što je mene ovako zaista razveselilo, kad sam pročitala, NIN je objavio na osnovu istraživanja jednog da Dačićev savjetnik Ivica Tončev radi za kriminalce. Za koje kriminalce? Neće valjda za Srbiju da radi. Kolege iz Centra za istraživačko novinarstvo su to veoma lepo napisale. Ko želi može da pročita. Stavit ćemo link ispod, ali je ovako čovek sa jednim... Sušta suprotnost Neveni, zaista. Sušta suprotnost. To jeste. Ona naivna, a on... Da. Tako da... Druga zanimljivost ove nedelje je... A s kim sada, dragi, tikve sadiš? Naime, u oči poseti misije MMF-a podpredsednik Socijalističke partije Srbije i direktor Srbije Gasa Dušan Bajatović izjavio je da sa MMF-om ni tikve ne bi sadio,
Tamo gde oni prave priču, tu leba nije bilo. Bajatović je kazao da razume da je aranžman sa MMF-om bitan za imidž Srbije, ali za Srbiju taj imidž mnogo košta. Pošto sve što on radi je izuzetno... Mi kroz prozor godišnje bacamo 5 puta onoga što nam MMF donosi. Mi sami možemo da smislimo ekonomske mere, rekao je Bajatović. Mi, kao što vidimo, proteklih godina smišljamo te reforme i mere. Da. Tako da smo, Jelena i ja se pitali, a s kim bi to tačno Bajatović tikve sadio? Tikve bi možda sadio sa ovim gospodinom. Galantan gospodin sa istoka, koji je možda više prirastao k srcu našem Bajatoviću. Zašto? 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 Pa zato što možda ima određene koristi, direktno zbog Srbijagasa, i sada možemo da se prebacimo na jedan intervju iz 2011. godine, kada se ugovor sa Gazpromom provlačio kroz srpske medije, ali se nikada o tome nije javno govorilo. Gospodin Konuzin kaže da će ruski premijer upoznati vlasti u Beogradu sa detaljima izgradnje gasovoda Južni tok. Šta su detalji, šta mogu biti detalji koji vama nisu poznati? Pa praktično nema detalja koji nama nisu poznati, ali sve ono što se dešava je u okviru feasibility studije. Dakle, feasibility studija, svi detalji poznati, sve puca od javnog. Da. Međutim, prema istraživanju insajdera, skoro ni jedna nadležna institucija ne može da kontroliše u šta se sve ovaj novac ulaže. Koliko će šta koštati i da li će i kada Srbija početi da naplaćuje takse od protoka gasa kroz Srbiju, po svemu sudeći malo ko precizno zna. Pa, ono što trenutno znamo jeste sa kim bi Bajatović sadio tikve, a s kim ne. To jeste. Tako da, sve ovo su sitnice. On je jednostavno tamo ustoličen do te mere da je nedavno izjavio na skupu SPS-a da čak i ako SPS ne ostane na vlasti, on će ostati na čelu Srbijagasa. Dakle, Bajatović je jači od SPS-a. Idemo sada na naš treću zanimljivost. A ona je vezana za jednu ne tako zanimljivu temu, tačnije veoma je ozbiljna, a vezana je za rak grlića materice, tačnije vest koja je prije 2 dana osvanula u srpskim medijima, bila je vezana za upravo ovo. 6 godina pogrešno testiramo rak grlića materice. S obzirom na to da znamo da dnevno u Srbiji 2 žene umre od ove vrste raka, ova vest nekako budi sumnju u to da bi možda neki životi mogli biti spašeni da su poštovana pravila Svetske zdravstvene organizacije da se pamučnim štapićima ne uzimaju brisevi. Ono što je meni ovde interesantno je da naša ministarka zdravlja upravo ove nedelje prošle nedelje, je na Utisku nedelje pričala o tome kako ona ne zna koliko košta Infostan. Da li vi znate, na primjer, koliko vi plaćate Infostan? Pa ne znam baš tačno, pravo da vam kažem, sve financije plaća moj suprug, ali zaista ne znam tačno koliko plaćam Infostan. Šta zapravo naša ministarka zdravlja zna? Kako je ona povezana sa našom realnošću i kao što vidimo... Strukom. Kao što vidimo, ti rezultati su poznati. 2 žene dnevno su rezultat tačno. Pošto mi nismo medicinski radnici i znamo samo ono što pročitamo u medijima i eventualno malo iskopamo, zanima nas da li neko od vas medicinski radnik i kako komentariše ovu vest, da li je ovo samo lažna panika ili zaista postoji sistemska greška u lečenju ove bolesti u Srbiji. Trebalo bi uvesti što više pregleda, a na kraju kad se i ode na taj pregled ne dobije se pravi rezultat, tako da sve to veoma zabrinjavajuće. Mislim da si mi rekla da samo jednom u 3 godine možeš da po državnom računu, što bi rekli. U zakonu iz 2012. samo jednom u 3 godine u državnom trošku možete otići da se testirate na sve potrebne analize kako biste utvrdili da li ste ili ne oboleli od ove bolesti. Ukoliko želite da odete češće, vas će lekar uputiti na privatnu praksu. Ti nikako nisu testovi jeftini, tako da sve ovo
je u suprotnosti sa onim što se godinama govorilo kod nas, a to je da se treba ići jednom godišnje na te analize. Takođe, veoma zabrinjavajuće to što u samo 2 meseca vama se te ćelije maligne mogu duplirati, tako da čekanje 3 godine je praktično presuda za smrt. Da. To je to. Dakle, to bi bilo to od nas. Pravo zdravstvo ili mi u cipelice. Da. To bi bilo to od nas ove nedelje, gledalci. I posjetite Srbiju. And after all, I'm inviting you to come to Serbia and to see that terrific place. And do the Harlem Shake.